Ko te Premier o te wā a Winston Peters, tētahi o te tini I tai a Tinana atu ki tūranga waiwai marae I te rānei, ki te poroporo āki kia koro wetere, minita o mua o te kāwanatanga o Reipa. No te rā horoi nei I mate ai tēnei kaiarahi o Ngāti Maniapoto, ko te mate pukupuku ki te repetātea te kai patu I aia. Kei te pū maharatia a wetere ki tōna kaha ki te pakanga mō ngā whakataunga tiriti, te reo Māori me te mana motuhake. Kei tūranga waiwai marae a koro wetere e tīraha ana I tēnei wā, kei raro iho I ngā whakaahua o te kāhui ariki o te kīngitanga, he pirihonga hoki nōna ki taua kaupapa me te tini no atu. We're mourning a great man today. He was able to make big difference to the lives that we lead today. No te tau ko tahi mano iwarau ono te kauma iwa ka uru a koro wetere ki te whare pāremata hei māngai mo te rohe Māori o te tai hau āuru. Engari no te ngahuru tau warutakau ka oti I aia āna mahi nui tai ore ore. Arā ka kōkiri ture e hoki ai ngā kreme tiriti ki te tau ko tahi mano warurau whā te kau. Ka kōkiri I te whakataunga mō ngā rawa ika Māori. Ka tahuri ki te tautoko I ngā kaupapa whakarauora reo, ā I eke te kōhanga reo ki tōna tō nuitanga I aia e minitāna. Nāna anō hoki I kōkiri te ture I o kawai te reo Māori, o tira I tūwai te taurawhiri I te reo Māori. I te tau ko tahi mano iwarau iwa te kau ka haruru te whare pāremata I tana whakautu pātai ki te reo Māori anake. The Honourable Koro Wetere. Ai, I roto I te nohonga o tēnei whara. Kāri ia I whakae ki te whakapākeha I āna kōrero, aha koa koe rā te tikanga. Me te mōhio iho he nuka nāna kia ū anō ai te o kawatanga o te reo Māori I roto I tēnei whenua. Ko tētahi I riri ki aia, mōna I pērā, ko Winston Peters. And as for that incompetent former Minister of Health, he should shut up and get back to retirement. I te wā I wai tohu tia ai te whakataunga a Tainui I te tau ko tahi mano iwarau iwa te kau mārima I te āpitihana a wetere. Engari hei tā te marea, nānake te tūwā papa mō taua whakataunga I hora, tai atu rā hoki ki ngā whakataunga huhua I whai ake. In his political heyday, he was a confidant and a trusted advisor to prime ministers, but in the Māori world, there were few peers. I tana hekenga iho I ngā mahi tō rangapū, ka hāpai a wetere I etahi tūranga kaiarahi I roto I te pāremata o Waikato Tainui, I runga I ngā poari o Tainui, tai atu rā kia Tainui Group Holdings. I whakawhiwhia ia ki te tohu ike a te kingitanga, engari kāre I whakawhiwhia ki te tohu tā. He was recognised by Kingi Tuheitia with Kingi Tuhetia's highest honour. It saddens me that our government didn't see fit to give him our country's highest honour. And it's too late now. Ka tīraha tēnei minita o mua I ngā take Māori ki runga I te marae o tūranga waiwai, tai atu ki te rā apa. Hei reira ka haria ia ki te kuiti, ne hua ai ki te urupā o te whānau.